thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule September nili sang ni som ni le pathumania ole tuntuma chuan ramdanga har sanna wanga in hlofa kal mizo nula te din mun chia ziale an be siang thil an mu lo zia te mishing le mishing ran sa ang maya anin song bol na rap thak chanchin le Mizoram atanga thon chuak tu agency te che dan nun ron thak zia te mai ba ka anwa omna huna har sanna an to na sa zia le chumi tlan san tuma an be na hau tak zia te a boi pui tu mizo tlangwal hoisen le fel zelaral te le mizo nu pilarem sangi te boi pui dan le an thil tan sang sang chanchin kan ngai thale do na uluk le chik taka lo ngai tha thilom dan eng kim shefia phim khurnanal kan lo man theinan video hi atop thleng ilo ngai thadon nia mishing manga sum don na maksak tak le poisak na atlem zia chanchin rap thlak chu heile kumthum liam ta vel khan mizo nula UAE mei tura local ten zofa society ron be popin kan lo boi hle to corona ania an re wangwanga tun haya mi mal le polang te poa min ron bia anom fo wangin kan han zo chiang dewa rin phak ba ka tam har sana tok mizo nula te Dubai chevela an lo om cheu to kumkalta khan agency pakhatin sumu chuak taka an charge nuwa Dubai na an mu sak le thelo wangin mangangin min ron be pop to FIR te kan soirik ta ka chuan an poisa lak sak to return le vek nuwa an lo in ngai dam zuya kan bo zui ta lo karmasa masale vela nula panni an chung ten an biak bo thei lok lo wangin min ron ngen angin Indian consulate lo ngai venturin kangena atu ka vice consulin min ron kawangin consulate kapan ngala mizo nula panni te chu an ron tan chiat thule an passport an visa ID proof engma an nei lo ba ka Hindi le English an thiam lo thu min sila an agent te kovin an passport le visa cancellation later nen ron da kir turin kan sia tir ti thu min sil pakhat chu da kirin Mizoram ron thon ho ani to pakhat ero ala kir lo akar maslama ron ho anom to bokani Mizoram a hian tun din huna the Mizoram Private Placement Agency Act sang ni sompanga aizol dc a cheng sanga choya la chuakin kan lo mang ve ringota hei hi Ministry of Overseas Indian Affairs noya Protector of Immigrants pompuile siat puyani MT aizol SP Rex Van Chong hian lo bo zuin zirchiang se adum hle Foreign Recruitment Agency Ministry of Overseas Indian Affairs noya chuan kumnga valid license registration singni le sanga baka bank quarantine nuai somnga angai baka an mithon te details eng hangi an tho eng sector ange eng zan ngian thona tu teng an thon ti report peturin danin a phut hei hi Mizoram agency te hian an zomem aizol dc report an pem tungi an thona khongi anom eng hangi an tho an hrezuem chiang le osam zo ka kan hredu ani poin Ministry of External Affairs New Delhi lama kan mizo officer panni puwan lalvona IFS Joint Secretary AD le pimuan pui sayo IFS Joint Secretary DNIS te anoma aizol SP hian lo zu zo chiang se agency kaltanga employment visa nei lo tho tur po shelo omna tur po shelo loza tur po she chuang lova kan in thon liam veringo thi chu dan bo chian na ni sa to simani chu shelok vekin heti hian eng affidavit emo siam puin khinglet ngam mi lo tura vaule nasataka ti hlau thon lo kan nia tu hnaya falconula pilarem sangi fa nai te i nasatakin anron bo zuita kan mizo nula har sana tok te hi naupang te molmang ve tak te an nia wangin himdam takin Mizoram le du chu ron le thei ngei se adum hle mai UAE Dubai Syria Oman Saudi Arabia mi ompui na thokte din hun hi alo na mai lo film khur atul tak zet tun hi ni thum chu ril ruwa thil dang vak aleng lova dam lo na tak melen poa be se om to lo tan po dam doi lam thiam le an chung ten in sen so huamin anen ko lawa dam lo si buai puyang te po ani miram chu po arab ram le ngala kan mizo nula an pian rama lo kir hodu ngoi te mangang ngen na hi ngai thak liam har
thiam lo na tam tak chu an nei nge yang omna nuam tak te po anomanga atam zok omna fu lo le na la mu lo agent a tang khang te din mun hi alo na mai lo e mai ka WhatsApp message don le voice message don te hian min ti shom te Dubai hi tourist visiting visa in ankal tlang puya na an mu nuwa an na thona ten kum ni dam employment resident visa an lo siam sakloma employment visa nei to nuwa India rama du in kir le a thei to lo ti po an lo thre si lo an kir du ani chuan kan soyang khan UAE poisa sing khat don an choi le ta lo nga ya chutiang poisa choi ngai ti an thelo le ta deu ke point ka thelo na thona fel deu eroin anin soidana zerin tlom dewin achin fel thei mana resident visa la nei lo ta ni ro consulate pana lo ho mai a theyang chu an na thona employer le agent te khu anin kwang kwa thuk le a mishing in shal kwal type khuan anom ni te point ka ria Arab Rama mi na tura kal te hi makati chu Arab Ram dan le resident visa le engengemo an blind mama kan basanga ma dream wala chengin Arab Ram an thlen nuwa helaya agent te soyang le an dream wal ang alo ni le silo mi ina anoma tanga pon eng la mumi alo te po anom atir tu agent te point mo an phur sang le mishing nun na nei an dil don ti an ria ram danga bungrua thona thon chuang anilo Athen chu Dubai ya na thok tura kal Dubai agent ten ramdang agena an kaltir shalle te anoma atira ramdanga anom ti te anin shelo then khat chu anom na ten kumni chunga tan kan lei to che ti te an tong kam sia tani resident visa siam to po an mangang tak jet ani chuan embassy a tlan lu thei ania in hlau agency le in thona embassy in an pele don lo cheu tho lo ero lakim thei turin man mo tut lo la resident visa man ero ngai tu an na tharnen muang marin kan boi pui tlang don nia zelaral te kha ana zongin lo be boi chen lo la na tho nei an nia atu huna chuan consulate office a local mayang Dubai housemate chungchang hi thil na mai lo tak thile dam mishing thu ania sarkar point serious takin ma ala ka nga ye kaltum mek te hi kalri lo se ka ti mai boi pui tu tan po boi pui sen lo hun aw mang rilruwa an riak reng maya mizo nula naw pangte te kumsom pare da tanga somni cholek lek mizoram thingtlang kil khor chim top te mar top te dan le duneng ma shilo te an nilom sheom tili tuk tuar thei to thlo lo ron tan chuak anom tanual mani Republic of Indian passport poimo na shemelo te an ni Indian consulate embassy te ne na tangkopa kan ron thon ho him taka India ron thleng to an him to emo kan ti kha an agency ten lo zuya wak betin poisa choi tir an lo la tum zelamo manim sing puite digna in rabe saklu tu khi danin aphal heinem National Workers Movement hialin min ran pe popta Mizoram sarkar angin malak no mumal kan nei lo ani poin Human Rights Commission le National Commission for Women thlengin pe popango Hindi English thiam lo blind lutuk an brain was chungin kanin thon mol top hi chui chian in anok tual tulani agency thu ni si an na tho tur shelo omna tur shelok lo employment visa nei lok lova in thon hi dan kalani employment visa profession housemate ti chuang kal kengin UAE ron lu tir chinula immigration a an lo kal tlang tire mo chu immigration a an lo question block don ti shranin visit visa mangin kan ron in bumluta mi thil chin chang shemap lo naw pangte te e chon nana kan lo mang du ani chuan alet aso kho kan tuar ngei turani Arab Rama mi ompui housemate te chungchanga ka zo na le ka ton shiat atuar tu te min shil then khatte mizo nra te chan an ngai te i fanai rampona omza pakhat point har sana tok se puyan ngai ani Mizorama agency te hian an kalmain Arab Rama housemate te din hun naw pangte an shil shelo atlang puin kumsom paruka tanga somthumin karte anni Singapore Macau a kaltuma Mizoram agency alu te anilom Dubai lam kal alok zok thule lon angai lo thu te Dubai chu ram hausa an ya wangin an lo ba ka bonus mu na chance a that thu shil an tlang pui Dubai an thlenin an phone le passport lak sak an ni housemate an thona tura erong bol thiam le mi na experience nei an ni thu te soi turin video toy
anin zorna advertisement a an soi tira anin soyang te hluaka tha an lo ni vak bik lo wangin an na thona har san nan tok na sani an thlen hlima in sang sanga thok kwalin a then chu hlo nei mu ma lawin thlatam takanom Dubai sim card an nei lova anom na pianga wifi mangin mi te an kontaka anom na ten wifi an off sak emo an tlan chuana boi thlak na atam hle Syria a mi pui mi pakhat hian phone an nei lova eng tin tin emo messenger a min koneka har san na mai lo tok mek anu lungna ania a tho hlo po a thon lo na reito nikum lama anu le pa shial lo a kalani lo ho to then khat anin khul chuana lapikim lo poisa thin le vau zui reng anom bok naw pangte se du lo chung chung Arab ram dang Oman Syria Saudi Arabia a agent dang le employer danga da lui an ni a then chu ani we ya anom lo ti po anin selo Dubai ya oma in ngai an location enin Dubai ya si lo kholalu tuka an lo ombok an mangang agency an call in zuar mai ro ti tong kam te an shiatin na an ti hle then khat anom na pa berin a be se chumi har san na agency a shil shiat omna an son sak du lo te Arab hi Muslim ram ni in pui pakhat aya tam nei phal sa kho betu an ni an mei cheti din huna sang lualo agency a India rama hokir du te in khul chuana poisa an chung te an dil tira chung te poisa an dil tir lai hian loudspeaker a da in poisa dil chua chin bak an tong tam an phal lo ani tun din huna agency pakhat en ke chuan an mani kaltlanga kal lo kir du te an boi puya alo mom hle India rama kir du agency a te ti luina in tiam kamna sign tiran ni in tiam kamna hi then khatin an sign du lo in tiam kamna hian Dubai a inkim huama an du thlanna kal an ni thu te an zia tirani an na thona employer a India rama kir du te tan an na tho hun chung kum ni tling lova India ram lo ho chu thil thei lo deuh tho ani an na thona ten kum ni chung Arab kole tuini tura an sponsor na sen so rul le tan phu tom reng ani an tan rul ngai na si lo chokopur lo le na an thona salu tuka wangte anom na an fa te le na pu then khat te tong kam chelu tuk le kuthak china wangin kum ni thei turin chakna an nei an in hum him vena an ngai Mizorama ani jen ten an lo ho theinan sum tam tak noi khal le singa tanga noi lia anin khul chua ani lo chuan chan chua tumna an nei si lo Mizorama an chung te har sa ve tak tak an thingtlang lama mania in nei ti lo chu aizol lung le ami mi in lua man po pe thei to lo Dubai ya in lo tura kalte an kal san an fa te lo boi pui te an ni sum tho chua du wanga mi rama shom pois lawa kal an nia chu tiang zo zai poisa ngai tu anar sadvek then khatero ram shal le chung kwa tang rualin an lo in khul chuak teu to nu le pa mangang awo le mizo nula te mangang WhatsApp message le voice record hi ke chuan ke liam thei lo ani in khul chuak thei lo ho du ngoi ten kan pui thei tang mialin ti in ke te lul pui na an ron nge na embassy a an lu dan te ruam han na siam ni in anom na ina tangin eng tin ti demo tan chuakin an taxi fare pek sakin embassy an thlenga kong kal kong tluanin hlau le thlabara anoma wangin an chuan na taxi truck driver te biak sakin an number te dilin an chuan man pelova an tlan bo lo tur thu te hril chungin kanin hnem thina tuna hian embassy a mizo nula parukan mek zelral te mizo tlangwal tlom nga in atula piang lo boi puin taxi fare te pek sakin an mamo te alo lei saka hak lai nen chawa tlan chuak te an zan lai pel towa an tlan chua thei hun nga tlai war pui deuh tho ngai te anom ani then khat tan anom na in hung phui tlat ania wangin tlan chua ngai na lova then khat thung chu thingtlanga thinom nei mu mal lowa anoma chuang ma se taxi man mai tur lowa wangin tlan chua an lungai hle tuna hian na lamulo lo ho thei box si lo agency a kalnan anoma engza chiang e hriat an ni lovani engemo wanga lo ho du te hi embassy a an lu thei chuan India rama agency emo mimal in seng solova an lo ho thei dan thu kan tria ngatinge noi chuanga in khul chuak tura agency hian an ti kher mangan na vorto pa po sum soi reng mai hi amakati then khan ha tho na fu dewa an lo hlok ve te po anianga then khat fu lo te chuan an lo ho dan tur boi pui thei lo hi amak te embassy a ngatinge an kal an phal lo
naupang pakhat India rama thon ho turin chumi ayo naupang tir hi ngatinge Mizoram agency te hian an demand kher Mizoram sarkar ka zona le mala tura ka be seina Dubai mi ompui na tho hi foreign ram ani angin ri sa sang leya ovoin thlengin an la in thon renga document dik lo te manani kumtling lo te po thon an ni in ral tlan barama te po engtin tinemo India passport siamin tirto le sarkar hian permission apekin ahuam jinemo an tir chuana pangte security apek dan hi engwanga ngai tu lo nge ani 2.4 foreign rama sarkar riat puinain na thok tur tir chuak ta se chuna pang chuan a thlen hlima emo na a tho nuwa har sana tokin lokir du ta se engtianga mala turin nge agency te sarkara anin tiam Dubai housemate chungchang a hian Mizoram Women Commission chairman phone a ka benwal to office a ka leng to boka agency te permission petu DC office a agency te permission chungchanga mala turin ka ngen to housemate te hi workforce turu lutuk state GDP po tho lok tak an nia employment turu tak ni in Mizorama ompui zirlai ompui ni lo te po hian minimum pay rights an phu labor lam changtu minister ka bia thilom zia te shrin rampona mizonula labor housemate te security welfare ngai tu atul tak zet thu te soin atulanga mala turin kangen less the official te ka hria tangang ka silbok mizonula meichia ten mirama hars na sang sang an to hian mai lo hlea ingai ven tlang angu Thailand book thima tang nau pangte chan chuak tur poin khovel huapin ma an la ania mizonula meichia mirama tir chuak tu te hian an tir chua hars na sang sang wanga Mizoram lo ho du te hi sarkar malak na nen arang theng berin an shwai ho turani he Dubai housemate ka boy pui thua hian in ti laremo in candidate katum ka in candidate don le don lo kala shelo wanga ti har sana nei lo hian mi puina kan ngen ngot big lo ti setu kani wanga phak to ka thei top chua mai kani ka post comment le status sang sanga kamimala min beina tam hleya khang min be tu te kha tu te nge in ni a khoi venga chenge in ni ka silova in agency kaltanga in now tele an chung te hodu poisa in demand poisa nei silo mangang te ka thlamuanin ka pui mai ani e in mo phurna anga in Mizoram an ho phal sakula kia lo boy angai lo wanga ka tho huayang agency tele in mi le sa tu te mo in khe puam te in soifowa sahni sompali khan khe puam tia lar a chemical a chuan thritlang dam doi cetirizine le pseudo ephedrine in pol chungchanga man kani ti in soifo lowin ka in sia damdoi siam tu ka zota drugs license manga le thei ania wanga lein kannau te kuta tangin an mana kannau te an man nuin ni na ke po man kania atira man kani lo wangin chian tha then khaten bi bo turin min thuron chungin engkim ma son turin ka bi bo lo man kania zela ka ukil ten kata anilo ti tur an ti reng chu dot soi kania wangin ngun takin ka ngai tua kata ani thule ka cha na company te zia kin ka statement ka peta thudik ka soi kha ka thahuai mai kan bank account an freeze veka kapa telin ahun lai khan thua soi fia thelo khopa shomani zela khan kamuhil ngai lova cho kai thei heklo ka resel na in atlin talo de utho ania ka thilova kaladam hi kalom em mani puak pukel lena kota kan case trial chho anita thiamang to ka in chiar ve in kanukil fel tak mi sia thiamna nga tak lal chan puya gp amar puina ba ka keima ngei kota ka tong ve phochin atopa thiam changin andam doi man pekir tura order siamani witness kallo le evidence chawrau ti vel wanga thiam changkanilo police ten andam doi man min pekir le veka ankol chungin abo nual bok rel ruha adam vete thlak lel wangin police ka king boy talo kulikon ps lokapa kom laya thla an la kha tu emoin chanchin buwa front page a mangin tun thlengin post pur fe an tamte mi tenun shom vor top lai thlak post ka in hlimna ani chuan post zel mai ro tu te ma hi fam kim kanom lo a he post siam tu ke ngei po hi fam kim lo takani khe puam an ti kha boi puyan tam hle mi tam tak man an nia man lo po tam tak anom man ni wanga mi te huat le dem man ni lo wanga mi hausa le za kai te po kan nu ko me min man tu police inspector ro pianga police atanga ban ani chante ka silova phrechiang du chuan police a zo mai ni se ahun lai khan shom hle ma se kha hun shom khan kanuna zirna le khabu
a chiar tur omlo minjir chuatira kun na thok chung kwa khosak har sa takatanga selian le khazir kan ina pialama mi te har sanna thiam tura kanun ra bi poimo takle hoi sen na min petuani tin pite te chuan tun Dubai housemate chungchanga khongai thlak tak tak te boi pui chungchang le ama ngei point har sanna lo pal tlang te aron jiak chuaka chumi chu engkim mai jem nei lovin karon tar lang le chongani housemate tura local te tonara thlak zanlai peltoa mizong nula pakhatin Abu Dhabi atangin minron panti thu kadonga kanha alak lo si Indian Embassy Dubai atlandu turin kashil pilarem sangi fanai te in alo belok webok amai ro chu location anjong muzo tlatlo document engma ani lo wangin driver in athla ngam lo ni in kashia kaunau nu te na ria tirin atu ka statement te pe in embassy kanin dalut atu klaya mizong nula panhi dang an tlan chu athule taxi ya minron pan mek thu minron shille Saturday ania office anin khar si an hak line en ngor ron tlan chia an nia wangin le 7 Emirates jinga district dangda yatanga taxi ron ris an ni thina wangin a boi thlak du le a taxi fare te kapek sak nuwa an visa process le passport la le tura court case kal chung zong an mamo tur hak thlak le mamo zong kan bazar pui le a embassy lama lung muang takin kanin da lu tani mei chana pang kum la tinglo passport lem an siam sak le adar lem an siam sak sang ni le pali apiang anga an zia hian min ran be pop le a omna achiang lo Dubai Maldives vela omanga in soikha kan thian nu abul na ya omne na lowa pik mai tur le Indian consulate lowa da turin ka shila a location kan chiang chu UAE a po ramhor to pa alo ni pona bek nen a wak ro lai kha mi fel takin mufuin taxi aron musak Dubai panaron tlanin jingdar li le chan vela Dubai an ron thleng ka phone kalowen mailo miss call somni le pasari voice message alom treu keijin turin kain siam to si trap zoi zuya tan puyang en ta ka chuan tlan le lein jingdar nga le chan vela kanin zong muwa himdam takin kanin khul chuaka Indian Embassy lama kanin shwailut le heng an mi ron tir te hi naw pang te kum som paret ranga som ni cholek lek a then kum la tling lo te an ni passport zia shelo herama an case kal zel dan tur po shelo an passport telova atuk le vela thlok ho ngal mai theya in ngai te alo bera an case sian kar ni thum thakhat chuang don te engkim ti felna na ngai Mizorama chuan housemate thin te thovin dan le dun engma shelo poisa mu na tu te mo chong thei satlia wanga brainwash convince kanin thon mol ve mo mai hi awarap thlak tak em Mizoram an ho theina na sataka mamin lo lak saka min lo puitu pite te po amuman meu lawani tu te mo sumdu lo ta wanga kan mizong nula te hlaw le thlabara anom hi NGO MHCP Women Commission le anveng khwa NGO te tan po ngoi bo pui chi ni in ka shelo tun din huna me chanau pang paru ngot mai kanin la chuak theita himdam takin Mizoram ron thleng thei se ti hi kan du thu sam in lak chuan hau tak Dubai UAE chung housemate India hodu kan lain la chuak zela ni zandar som le chan vela Saiha district thingtlang kho pakhata tang naw pang te in tan chua adu thule minran pan atum thu kadong pite te laram sang fa nai te in Indian Embassy lamte lo be popin dar som pakhat rik dona Indian consulate atangin kol kadong mei chanaw pang tan chuak tur aom thule lo ngai ven turin minran ti chuan helai housemate te hi jingdar ni thleng te na an thoka jingdaruka te an thole du hun hana ron tlan choro ti thei ni hek lo le jingdar ni le chan veya api te ameit puite an mut thule chua atum mek thu min ron shrila anom na hi Dubai khodai fem darkar ni le chan ve don tlan ania wangin taxi book tour anom silo tlan chuak top photla chumia chuan lomro karon zungang che kanin ti taringot ti chuan tlan chuakin ke in thui fe kal samari micha pakhatin khonga in bus station thlenga bada Dubai pan tur bus tlan alom to silo chutia jinglama me chanaw pang bus station a chu mi pakhat Dubai kal turin khonga in Dubai thleng aron phur kein omnalam kapan ve mek bok Dubai a taxi la tur le Indian consulate pan turin kashila karon zui tur thu kashil bok ti chuan taxi driver chuan consulate area chuan drop in anin drop dik talo
ram sang sang consulate area ania wangin khoi consulate gate bera nge anin job ka thei mai lo gate amin dang luan phal lo an ron ti tamai si gate security te chu phone pero katia kan bedon ngiala hindi english an thiam lo arabic tong ni chi apon ka thelo Indian consulate zot la abulvela lomro kan tia kain zong na salhe Egypt Syria Oman Kuwait consulate ate fasong kwalin an lo mulo zel Indian consulate security ten an mulo thu min shil si UAE number ania an pi ten anum zui al hawa wangin a mobile alo of dai box si jingdar sari aridon to pite te po amangang man kan zong muhar lu tukha ama berpo lo mangangin min ron miss call talau kong pui bula mu theya om tur le lau tur om lo thu kanin shil nuwa consulate phena in te pakhat hnunga alo thu kanin hu fu talau kanin zong rei hleya amang mang ang du hle ni nasataka brainwash ti hlau thon an nia police an huin an man do nemo an titlat zela apoi tak zet consulate area Dubai police anin khalkwal nasasi miswal lo chu an man ngai lo thu le Dubai police pei chu khovela police felle smart hoi hom ber an ni thu te kanin shila bek mu malpo kenglo a murem chan chan lau hlopa fom ko maron chua pui an nia wangin trolley bag tele consulate aom chunga amamo te kan le nuin India ram ho ngak ri turin embassy lama himdam takin kanin da filta pite te yo falcon in atula piang atana kan mana India poisa sing ni le sanga lai mai min ron thona anni hi kan mi zo nula te ho theina na ma na sataka la tu zan mut mu po tu thalo ani ale tam takin chunglamin mal som se ti hian mi zo nula paria jet kan lai kanin la chuak ta pite te malak na in a then in India ram an ron thleng to bok ram danga chuan in lak chua hau tak le tu te mo sum du luat kan boi pha te Dubai case David Sailo FIR thelu ani towa criminal case om cho ngei mel a case ya te naw lo cho viawin arinom bok Dubai lama kan mizo engineer feltak zelral te thujiak mangin thlap thailang ve teang Dubai lama kan te ro na thok housemate du te thon theya in soi Mizoram a hian agency anom nuala chung te chuan Dubai lama agency dang te ne na in zomin tang du nin heng atlang puin mechia lanaw pang tak tak te hi Dubai ya anthona Dubai lama agency te chuan na tho tur an lo zon sakta thina ni heng na thok tura an tirte lo atang hian lep an nei ta thina na thok tu te hian an thlabi lo atangin an rul ta chau chau thina ni abik takin UAE Dubai lama an tir thlak te hian har san na an tong na sa ti a hriat theya ma se Mizoram lam agency atang chuan a to phlenga in puidan kong awang viau to po ani theya agency lam ni lo mani mizo puitran pui ngai te tan ti in tlom ngai chua tak mewin pilarem sangi fa nai te te I alo pen chuak ta ni na thoka kal tele agency te hi tu zong e thiama thiam lo soi loila agency hi danang takin an che MT zok hi an tiang Mizoram a hetiang na thok tur foreigner thon theya in soi recruitment agency te hian Mizoram sarkar noya danang thlapin license nein an in soya the Mizoram Private Placement Agency Regulation Act sangni sompanga noya DC nena registration fee sanga pay in foreigner kan lo in thon mia mai niomani hetianga foreign a na thok thon thei tur chuan Ministry of Overseas Indian Affairs noya Protector of Immigrants nena registration free sing ni le sanga pay in kumnga registration nung an nei theya heiba ka hian bank guarantee noi somnga ngai bok hetiang taka ti document diktak lo chan tur nei hi Mizoram Recruitment Agency hawa hian anomin ari nomlo chu wangin dan phalna nimi alova in thon anga human trafficking rimpo anam the ani Mizoram agency ten nathoka an tir chuatilaka an poisa rulle tirjat po hi atam tham viau maya noi chuangte kum khat chung an lo tang te in an rul tir thin heng hi an thlona chuan man visa le sang sang boi puina ti in an soibok hetianga u chuak taka poisa lak saka in rul tir thin anom ti hriain sarkar lai pui chu kumsak ni som panga khan order chuin danang thlapa recruitment agency te chuan heng hatoka an tir chuatilaka tang hian cheng sing niemo an ni somli le panga lobak charge arem tilo heipo hi Mizoram agency te hian an bo chena sa hlein arinom heiba ka hian visa boi puina te thlona chuan man hotel thlenna te hi
agency lowin sen so na tur ni in alang lova na thoka chor tu turte tum vek jok turani an tho tur ber po chiang lo an lo za tur po she lo le employment contract fel sa po ni lova hetianga foreign a in thon hi human India tanga UAE a housemate an thoka kal hi phal ani to lo General Directorate of Residency and Foreigner Affairs chuan housemate UAE a lu tum te chu immigration lama block turin ngen na ati chuak to a hewang hian UAE ram tloa jin kho thong angin visit visa siama na tho tir kan in tum ta hei hi thil dik lo tak ani bok na thok tura tir chuate chu Dubai lam agency chuan an visa an hren saka eng ti khun chunge an visa aladam po shelo anom nuala ni oma hetianga visa in hren sakhi UAE labor law dan kal tlat ania semna pek thei ani bok kum tling lo tle rol kum som paruk na toka thon chua atel venia soi hi a serious leya India ram dana po ama du thlanna po ni se child labor dik tak ania wangin atir tu te chung hi apik viau the ani hetiang agency hi Mizoram a somli vel z kan lo nei reng maya anan chui chawanga mi pui point kan chen pha zelang chu boina kal ni zan ma salama tle rol te ron chuak dar ni le chan ve vela chuak kha jingdar sari vela kan in zong mu Indian embassy lama kalpuin statement te ka pek zo na katlang zandar som vela nula pakhatin chua du thu min ran trilya Indian consulate anai thowa wangin ama a lo valu top turin kan in shil azan masa kamut mi alo wangin ka chaw hle zan lai peldar khat jingdar khat vela ka ching sek chu jingdar hi le chan ve vela ama kamakana sain kol kadong Indian consulate gate a alu theilo thu min ran shil security tenen kan in biak nuwa ahim ti ka ria jingkho barwala wagai venzui tur thu shilin kan in thani kamudona UAE Oman border lama tangin kol kadong le jingdar ngar vel ani to ama in an lo tlan chuak to anum zuya an lak le thu le an poisa nei chun po an chu sak vek thu min shil an murem chang taxi la tur le kalo khul tur thu kan in shil nuwa kan in chuak zui ngala himdam takin kan in mu office holiday alo ni le se office an khar chungin vice consul le atul boy pui tur midang kan han ko chuk chuka kan in da lu le thei sam mizo tle rol pathum dang kan in la chuak le ta Mizoram thingtlang kir khol takami ani deuh zela pakhathi document lem midang passport le ID lem hanga agent ten anron tir ala ni le ta zel pakhathi medical condition serious deuh ania rang taka en kol na amamo Mizoram an lo thlen huna po uluk taka counseling dong chi ni na lang pilarem sangi fa nai te te po tun lai chu amum han bik lo ni na lang ti hian mizo nula mi som pakhat jet shom tilu tuk tor thei to lo hodu hongai na si lo te kanin la chuak thei ta Oman Syria le Saudi lama tangin tranpui turangen na kala dong zelbok rap thak hi kati mai ki jong mi har san na den china ram danga thon tu agency te che dan arap thak le thelma nan te pachuaw tunlai Dubai housemate chungchangin min luain ti atitam hlea agency phua chop tak tak te hi inga tinge man an ni lo YouTube le media vela kan lo mu chin hi chu tlem te chau alani mela heng agency phua chop lutuk ten kan nampoi an khoi na hi ngoi bo pui mai chi ni in alang talove achan chu kan nam mei chia lanaw pang tak tak te thilri skill lutuk manga bumin ramdanga an thon bowa sum tam tak an lai sak zuya in bum na manga mi sum lak sak na dik takania ngai tha mai mi ni in alang lova thunei tu te hian midang an bum zel lo nan manin dananga semna pek ngei ni wat te se agency an in tiani chuan an mi thon chuate him lo te an shom le nom sak chungchanga mo an phurveka mirama umphalna dan ang taka pe boxi lovin engtin nge hetiang thil dik lo lutoka mi fa te buma sum anei sangam hi misual top khoka ba kapu ve theitlat lo mi har sanna kan sut kian pui du ani chuan a thon liawin pui ni se chuan an ming chia zual po aziamana chutian he ken mi rama dan phallovin an thon luta then kha chonghei le ti du da tuarin keini ramanga namzalen ni velo rama ranang thlukle ka lowen tu te bula an thon lut ngam mai hi an phu tok semna pek nge hi kan phut latin ma kan la zel don mi har sana belcha anu mana sum tam tak ani sak zui nen
he tiang zonga ei zong ho hi kan ramin amamo lo nampoi soi an ni agency lam hian heti khopa mi fa te thlabar le manganga anom hnu poin ho man in nei lo le in zuar mai ro u te juhan ti duwa hei bak ba ka mani mishing pui te shalna awm don em ni man chua veka tan ti an tor tir mek te cha ho kim ma chu tang ve thung sila an mani wanga thina ko tlanga ding beidonga thumek te ladir yam zui tu te kha mizo in ni ka ring chialo manin ham pui te po mangai thelo chuan sumba ngai tua in nei lo ve kan state sarkar in a sponsor ani lo chuan kan mizo nula te po film khurula in tor theina le in hlo kha a in phu in tiem heng thil in ti thave zul ho bum hian tuma lowam to te su in agency te mishing rin tla kan niem ti te tal chu mi lo ron na chang hre to hlom teu an sum hmuna tan bak in torna na satak tur kha an thlir sak lo chewa ron chan chuak tur chewin ti thei pakhat po an nei lo mirama chung te hmu phak lova ranang maya thiral mai theidin hmuna in ding chiang hle ti kha in hriaula kan ram mi thil ti thei ta tan po in rol akhir fat mai ti kha hriaula hlataka hlo tam du wanga nun tha pai chuan heta in ram nge ya hlo tlem ma se thlamuang takin in hlo ngam mai ro mi torna shom na manga nom sak tum mi ni ve ngai chuang che he tiang mi te van nei na hian a dai rei mo khopania